Ki pulit ka East Khasi Hills kila yok ban kem no ya san ngut ki nongtuh thuk bat yok ban kurup no ya artylli ki thuk R15 ki bala Shah rong tu na Sunny Hill bat na laimer opo Shillong haka steps ngi wa ar. Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek Siem pentip ba kani kejing yok kurup kalawan long hadin baki pulit pahra kila penlong kejing penap syirip haki babun jaka haka por menmit. Ya ka thuk ka bala Shah rong tu na laimer la ino ha sangmin kat ba ka weipat ka thuk lalap din na kathan Pynursla. Uwe na pedang kini ki nongtuh thuk ulalait pet kerat kat ba weipat uba kerteng nironton tangsong R15 merta ula syabat no. Hababut din ya kini kejingja ki pulit kila yok ban kiam no saya saungut ki weipat ya ki bila tip kerteng kum upius dalang kat kendai na perdiwa loving star surong kat pra na Pynursla bala jet mau yong kat kendai na soolong Pynursla bat uban pensekiam mukim kat kendai snemrta na Pynursla. Kani ka kanhun runar kadai ke badan keti haki babun teli ki jingja Shah tu thuk bat ya ki ba on yalam hakmat ka ying ka syari la syai ka sengi arpulai terik ya yong ong he pulit.